Marcos. Ligaya kay ka o kini. Inyong di Jesus, milalapit no Jerusalem, at ababatyawan da ning Betfage at ing Betania, ing libis ning bundok ding Olibo. Tinubod nung Jesus tingadwa ka ring alagad na, at nga nakarela. Taglus kayo king balen na arapan nyo, at kalubyo king balen, manakit kong metong abiserong asnong makatali, at napasakayan ning ninuman. Halagan niya at idalaya kanako keti, kung sakali atin miyataha ke kayo at sabyan na ke kayo. Nanong daraptan nyo, sabyan nyo kayo. Ting maestro kailangan niya iti, at ipabalik niya naman agad. Di nakadlap at ikitepi ning metong abiserong asno, amakatali ting pasbul lele ning dalan. At kabang kakalagande, ding mapila na kataong makatalakad ka rin, ngarang kinutang karela. Nanuyang daraptan nyo, ba't kakalagan niya yung biserong asno? May kibatla ang timoing pasabi ng Jesus, at ding tao pe paborendala. Delare yung asno kang Jesus, at binili ro king gulot ning asno, ding karelang balabal, sa kaya sina kay Jesus. At ding dakalataw, lintang doring karelang balabal king dalan. Ding aliwa naman, mi kalat lang sangang tanaman, apay maklira king gutad. Ding atsuking mumuna, at ding atsuking tauli, kukulyolangan, ngara. O sana, nuwan niya yung daratang king lagyo ning Gino, nuwan niya yung daratang ng kayarian, ning pipumpunan tamong ni David. O sana king kakatas-katasan na banwa. Ing maya pabalita ning Gino. Kapuriente ka o